ulangote karhi inongo timinete ntsena kuphela ora liya ya khumenaro ka mkanalo na FM akomba ndlela kambe loko hi ku karhi na swo tala leswi va nga le ku tsandzekeni ku swi endla xivutiso ku ta va ku i yini swo tala swa kona leswi nga le ku tsandzekeni swi kahle ku hi tlhela hi swi vula swoswo leswi ku leswi nga le ku tsandzeni hi leswi na leswi na leswi na leswiya maxitsundzuka xiyimbeleri lexiya Peter McIntosh xi tshame xi vula xi ku minkarhi ya ku tala mi ta twa vanhu va kha va ri la hi vugevenga un'wana ku ku na vugevenga ku na vugevenga ivi kuma ku a swi tiveki ku xigevenga xa ku i mani eAfrika Wa Vulavula ka mkanalo na FM akomba ndlela inkaye timinete kuphela ora ya 13 hi ta va hi kha hi bula na Mr Post ku nga ri khale laha hi twa kahle loko va ku ku na van'wana ongeti va va onhela vito hi ndlela kumbe va va onha vito ya xitsonga xi va xi ri kahle loko xi vekisiwa sweswo va va onha ku va kha ku endleka yini hi ndlela yoleyo kambe ke hi nga se bula na vona ni pfumeleli nsuku ra ni hundza la minjhani botpet erhangani le midolens na ho sungula na ku switwa na ku kuna Pan African Parliament munhu loyi ni kota ku landzelela ngopfu swa mahungu ma Afrika na South Africa hi ku angarhela na ku hlaya mahungu swo tala swa ku kuna Pan African Parliament a ni nga swi tivi na sweswi ni nga swi twa a ndzi za ni kota ku kuma vuxokoxoko bya kona ku i vanhu va yini va tirha yini se botpet sweswo swo hi pandisa tinhloko swa ti-organization leti fomiwaka to ka ti nga pfuni nchumu man hikuva hi tshama hi twa ntirho wa yona ka Afrika leyiwani hi ku angarhela at least ha yi tiva African Union but sweswo vo African Parliament ko va just a waste of time that's why mi vona loko mo za mi vona nchumu ku va na hoyihoyi ku luyiwa hi wona vhela mi swi twa ku nchumu wolowo a wu pfuni nchumu ko va ku lava ku va vurhangeri byo dya timali kumbe byo tivonakarisa emahlweni ku nga ri na nchumu lexi vaakatiko va Afrika hikuva va nga ta benefita ka xona inkomu a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na khalanga Pet Mathebula hi laha hi nga kona minxiro mkanalo na FM hi laha hi nge ri i 11 kahle 12 timinete ku bela ora yan'we hi yo mhaka hi ku kulompoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula yi va hi amukela Mr Post hi twa ku kahle va ri va onhi wa vito loko endleka yini Mr Post nhlekani aye botpet minjani epfukile njhani man na ku xeweta na vayingiseri no hi pfukela radio ya hina miri loko mi hi fonela mi onhi wa vito loko ku endleka yini tolo botpet loko ni pfuka nampundzu van'wani va vaseketeri va mina lavakulu va ni fonela va ku no hi vona video ka Giyani View hi vona mi ri ku biweni se a mi biwarile se ni ku mina na va ku a ni swi tivi va ku no chekani ka phepha ra ka page ya Giyani View then loko ni ya cheka ni kuma vhele stariwini ku Mr Post biwini eGarage a lwa na van'wani vo chela petrol se ni vuye ni hlamala swinene ngopfu swi ya swi kha swi ya ku vulavuriwa hi swona sweswo swi kha swi ni onhela hi ndlela yaleyo ka valandzeleri va mina botpet se hi marito man'wani n'wina maala ku mi biwini loko mi languta laha a hi n'wina misala va ba ku vava ngopfu a mina botpet a mina no hlamala kumbe ho fana hi miri mara lexi ni hlamarisaka i ku vona why va nga sungulangi va swi lavisisa kahle ku i mani loyi a nga laha ma vona na methu se ni yo kuma ni fakiwini kumbe loko vo fona va vutisa mina ka se mbheli wa hina a va ta swi faka se a ni ta hlamuseta ku no hi mina ni biwe kwini se a va fonangi no fona ni yo vona se ku fakiwini mara va tirhisa vito ra mina ku biwe Mr Post a lwa na vanhu va le garage okay ku na ku fanele swilo no you commentani Mr Post mi nga vulavuli sweswi ku ta vulavula tatana Blessing Mabunda va suka ka Giyani View mhlava nhleka nhlekani botpet na ku xeweta vanghani vayingiseri va munghana vana mi pfukeli hi pfukini ngo tsakela tongo hi pfukeli boto wa mina mi angula mo ku yini n'we no botpet ku komisa mhaka leyiwani
ni vuye tolo tani murhangeri wa Giyani View ni publisher kahle kahle loko ni ku ni chief editor ni tivete isongo Giyani View yi sungule hi mina na Albert Maluleke hi ri 2 na Jongo ka Mashamba hi lembe ra 2017 then hi vuya hi ta nghenisa na van'wanyana kwala xikarhi mara loko nkarhi wu ya wu kha wu famba ni vona ku se ni talela hi ntirho then sungula ku lava nyika vanhu ti-responsibility ku fana na Thandi loyi ku nga yehe sweswo loyi a ri editor ani loko ni ri chief editor fana ku va na loyi ni tirhaka na yena ku vona mikama un'wanyana loko ni nga swi koti ku edita story fana a edita xitori tolo endzhaku ka ku loko ku ta va ku publishiwe hungu rero ra ku Mr Post ku biwini hi vatirhi vo chela petrol a ni ri entirhweni tirhanyana xikolweni masiku lawa so ni vuye loko ni karhi ni landzelerisa phepha leri ni landzelerisa hungu leriya ni vutisa ku i mani loyi a nga tsala xitori eka Giyani View ni kuma ku ri wun'wana wa ti-journalist ta Giyani View i Nkuriso i nyika mali xitori ku xi editiwa Nkuriso i nyike Thandi u ndleke yini Nkuriso a ve a ni sendela original ya xitori kumbe xitori lexi a nga xi tsala lexi Nkuriso loko a tsale xitori xi ve xi kombisa swinene ku munhu loyi a nga biwa la i languteka onge i Mr Post loko Thandi a ya edita xitori a susa hi leswi xitsonga ntiku ni nga swi vekisa ku yini mara a susa leswaku swi tikomba onge munhu loyi a biwaka la ku nga va ku ri Mr Post a controla munhu loyi a biwaka la Mr Post se tolo namadyambu ni vuye hi hlangana then hi vulavula hi swona lava hi fambisaka phephahungu ra Giyani View then a hi tekeni decision ya ku ri hi va yimisini swa xinkarhaninyana loko ya endla vulavisisi aka mhangu leyiwa hi ku ngobotet a swi ni khomi kahle mo se ni vulavula tani hi munhu un'we ni nga ha vulavula van'wanyana a swi ni khomi kahle loko ku ri na mhaka ya so kumbe swi tikomba onge Giyani View yi phusha switori swo karhi swi nga personal swi nga personal kumbe swi nga against munhu wo karhi masisisi a swi ni tsakisa nkarhi ene me ni twe ni va disappointed ngopfu ku ya me loko sungula phephahungu ra Giyani View a ri nga ri mhaka ya ku va ri tikomba onge ri lwa na munhu wo karhi kumbe ri lwa na vanhu vo karhi mara ku ri mhaka ya ku report story leswi nga koho a Giyani tindhawu ta le kusuhani na ku swi vhe swi hoxeka kwalaya ka ku loko mi vona munhu a ka biwa mvhemi ku i fana na phete hi mhaka yini a ni mo hlamusela ku yaloye a nga le ku biweni i mani kambe swa twala leswi mi vulaka swona se mi ta endla yini ku ya mahlweni ka n'wina na tatana na Mr Post okay Mr Post ivi tolo a contact WhatsApp number ya Giyani View 081 number phone liya hi meni yi hlamulaka mara ko va hi ku sweswi ni vulaka sweswi masana mali munhu ni kumeka ku ni tirha a xikolweni sa a ni swi koti sometimes mi kuma ku na ni hlamula swilo kwala na kwala Mr Post ivi a kombisa laha ku ri Post because then ni vuya ku ni kombela number phone ta va fambisa ku Giyani View loko na hala ku hlamula laha ku va na mhaka ya ku ve na nhlambanyana xikarhi masisisi then loko va na mhakanyana ya nhlamba xikarhi that's why a na ha hlamulanga ku yisa amahlweni leswi ni nga endla swo ni aka Thandi that's why na ku WhatsApp ni na tona leti ni nga sendela Thandi ku Thandi ni disappointed loko ni ku nyika responsibility ya ku loko ni ri busy ni kombela i fambisa phepha mara why i endla nyana swilo leswa so ni ku mara tanihi n'wini wa phephahungu lexi ni nga ta xi endla i ku protecta wehe mara ni ta kombela ku ri wehe i rhwala responsibility ya ku i tsala article ku apologize leswa hi xijournalism loko ku ri na mhaka leyi mi nga yi humesa yi nga ri ki yona mi tlhelela kwale mi nga swi endla ku mi ya kombela ku na ta khomeriwa mara lexi nga hetelela ni ku nghena marito ya kusuwa maswa loko vanhu va vulavula sweswo vo ka va nga swi tiveki mara va senga ku ri kusuwa i kusuwa ka mali kumbe kusuwa eka njhani hi ku lexi ni swi tivaka but na 10 years ni ri journalist lexi ni swi tivaka ku ri loko ri na mhaka leya yo taniya xiporo xi nga ta tekiwa hi court ku ri Giyani View kombela ni ku la ta rivaleriwa aka Mr Post ene leswi swin'wanyana a swi nga ta pfuka swi nga yangi a court ku ya hi leswi journalism ni tirhisa swona loko ku va na ku Mr Post a ku lava na a ku loyi complain ya kahle ma vona leyi kombisaka ku ri Giyani View mi ni onha vito Giyani View leswi ni swi endlaku a ni swi lavi tanihiloko ni ri n'wini wa Giyani View i full responsibility ya ku ri hina hi ri Giyani View ya apologize aka leswi hi nga swi endla hu Mr Post ma vona so ni nga hetana ndzela tani loko yimanyana swi tikomba nyana ku ri na swin'wana swi nge le kuteni ku ni vona onge ku na nhlambanyana xikarhi mara a ni swi beni mavoko swilo i nga swi endla that's why hi hetelela hi teka xiboho xa ku hi va suspenda va mi no na mi twa leswi mi vulaka swona mhlava ni ta nyika na Mr Post nkarhi kambe xin'wana lexi a hi ta fanele hi xi languta ku ya mahlweni i timhaka to toleto ta ku a ni ri loko ni kha ni twa ku vava mikama yin'wana loko se ni vona mi kha mi nga hlamuli mi hlwela ku hlamula swi hetelela swi twala ongeti ku ka mi nga hlamuli i mhaka ya ku n'wina mi ri leswin'we se sweswo kumbexani mi nga swi vulavula hi nga ha ri la moyeni ku ya mahlweni ku ka vula mi vanhu van'we lera ra ku a hi nga ta susumeta timhaka ta ku yi tsatsamuxiwa ku ya kule ku fika kwalano kambe yima ni twa Mr Post hi va lavo mhlava va vulavurile mi rin'we no but that ni va tini mhlave
lexi a ni ta xi lava ka Mhlave eze va ri n'winyi wa phepha leriya loko ri va kombela ku rivaleliwa ka vaseketeri va mina ni le ka mina ni kombela va tlhelela kwale va nga tsala leswiya leswi va nga n'wi hlongola luya na va swi kota ku tsala hi va nga sungula phepha va swi tsala kwalaha ku luya a ku nga ri mina va tlhela va kombela ku rivaleliwa ta va ni va rivalelini mara loko vo ka va nga endli sweswo mhaka ni ta yisa mahlweni Mr. Post ani mhaka yikulu yale a va kombeli ku rivaleriwa ivi loko se va nga kombeli ku rivaleriwa va vurile na voho ku va ta swi endla mi nga ha hindzisi mi ku ni ta ani mhaka yikulu i ku yi ololoxa la Mr. Post na khensa swinene mina ni ta kombela ku vulavulani mi nga ha ri moyeni mi kota ku lulamisa sweswi kumbexani mi nga va ku mi tlulana milenge xiswoho leswiya swin'wana Mhlave se a va vurile ku va ta endlisa ku yini Mhlave mi hetisela mi ku yini no but Mr. Post Giyani View yi mi dyoherile xo sungula tani ku ni hlamusela ku ni journalist ya malembe and ni nge pfumeli ku ri vito ra Giyani View ri ya hansi hi ndlela leyiwa swi chipi ngopfu aka leswi ni nga hi sungurisa hi swona so that's why mina swi tiva ku ri Giyani View yi kolota ku tisola aka Mr. Post so that's why loko namuntlha loko mo languta i switori swa fiyo leswiya ku a moyeni aka Giyani View hi mhaka ku why ku na vanhu a va ri voho a va ri va tsala switori swa va nga yimisiwa mavona so me swilo leswi ni swi teka hi lero ni swi endla vutihlamuleri bya mehe ku ri Giyani View hi vurhangeri bya Blessing Mabona lowu nga muhumelerisi wa Giyani View va ta kombela ku rivaleriwa aka Mr. Post Mr. Post lava vambirhi a vo lo hlongoriwa vo lo yimisiwa swa xinkarhanyana ku tlhongela munhu a swi olovi hi ndlela yaleyo so vo lo yimisiwa nyana swa xinkarhanyana mara loko va yimisiwile hi ndlela yaleyo mina ni nga Blessing Mabona hi ta tsala statement kwala hi nga swi yisa ku swi ya kombisa ku ri xitori lexiya ti-journalist ta hina a va nga endlangi vulavisisi leswi va fanele va byi endlini tanihi vuteki bya mahungu okay na mitwa Mhlave ni khensile swinene nkarhi wa n'wina Mr. Post hi khensile swinene ni tshemba ku ya mahlweni mi ta kota ku va mi kuma xintshunxo ka mhaka leyiwani vana na siku lerinene inkomo kumbexani swin'wana swa leswi kumbexani swi nga endleka ku ya mahlweni ka sweswi swa muxaka lowu i timhaka teta ku ri ku yimisiwa ivi swi helela kwihi va ta fanele kumbexani ku va na ku tshinya ko karhi a ni tivi vanhu va fanele va tshinyiwa ku endlela ku hi nga tsali leswi hi nga ri ku na vumbhoni hi nga vuli leswi hi nga ri ku na vumbhoni kambe ni tshemba ku hi vumbirhi ka vona va ta vona va kuma xintshunxo ku ya amahlweni Afrika Wa Vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi le kusuhi swinene na ku fika makumu ka nakona ku loko kusuka kwalano hi loko se hi ta nghena xikan'wekan'we ka timhaka ta dzumba na mina hi ndlela yeleyo na DJ Matt ta va ri na n'wina laha a ku dzumba na mina kambe hambi swi ri tani hina ya mahlweni hi ta twa ku endla ka yini ka timhaka teti mi nga va ku mi ri na tona hi ndlela yoleyo ni khenseli swinene ndlela leyi mi nga kombisa nseketelo wa kumbe ma ha ya ku mahlweni mi kombisa nseketelo ka nongonoko i mhaka ya kahle swinene yoleyo loko mi ri na man'wani mahungu na n'wehe mi twa ngeti a mi ta tsakela ku va hi bula hi woho kumbe hi ya tiva mi nga chavi ku tihlanganisa na hina mi nga hlangana na xivambu tm@sabc.co.za hi ndlela yeleyo sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa n'wangulo wa n'wehe ka timhaka leti nga ta va hi bula ha tona kambe sweswi ni pfumeleli mintsero mehe ni twala mpfukeni khalanga na khumbanyana leya ya Eskom ya gezi a swi koteki botpet ku va nga swi kota ku papalata timhaka ta ku ri load shedding yi nga vi kona cause vanhu lavona va swi tivi na ku vangani va hakelaka vangani va nga hakeleki ma ni twisisa no twisisa ingaku vanhu lava nga hakeleki va tele ku tlula lava hakelaka gezi leriwani ngopfungopfu wa hala madorobeni no fanisa na va Johannesburg hala hi nga kona mina ka ndhawu leyi nga kona botpet na mi ni wela ka lava va nga hakeli cause ka muganga wa hina hambi ku la ta hakela leswi nga xiswona a swi hakeleki botpet timhaka ta ku ri no va lava va hi bridgelaka va lava va tirhaka kona kwalani va ta ku mo hi mindlela so ma ni twisisa kota ku inana se i nga hakeli ka muganga hinkwavo vanhu hinkwavo vo tala va tikomba va bridgini va bridgile hi voho vanhu lava Eskom va kona ma ni twisisa so problem leyiwani ya halehini botpet a va nge yi koti yaleyo vanhu vo tala a va xavi gezi so hi ta tshama swi ri sweswo up until n'wana na n'wana a hakela inkomu kulomfoti hi hlotana na xintshunxo Afrika Wa Vulavula
I vutihlamuleri bya hina hinkwenu ku hoxa xandla na ku vona leswaku hi hetelela hi pfuna ku aka tiko rero se loko mi ka mi ti nghenisa ka timhaka leti ku onha tiko to fana na ku va vanhu va nga xavi gezi ku onha tiko swoswoleswo munhu a langutela yena a ri yexe i miehleketo yo ka yi nga ri kahle swi nga hetelela swi vuya swi ta n'wi luma siku rin'wana hi ndlela yi a hi tivi kambe ke ku tiva mani hi twa muyingiseri wun'wana hi twa ku yena u angula ku hi ni hlekani mi amukeleli ka munghana lonene hello hi mi amukeleli ka munghana lonene hi nhlekani enhlekani minjhani butpet pfukeni ni na makwerhu laha buti wa mehe u hanya na xivavi kusukela hi lembe ra 2017 xa prostate cancer ne yes leswi hi vulavulaka u na lexi vo nge catheter xa ku n'wi pfuna ku tipfuna loko a fane a tipfuna vhele yes kusukela hi lembe ra 2017 loko a ye xibedhlele xa Khensani a va n'wi bukela ti-specialist le provincial hospital lava ti-urology yes kusuka siku kwalani va n'wi nyika date loko a fika le a famba hi ambulance kusuka laha a ya Polokwane swi nga va swi endla ku fika ka 5 kumbe ku tlula yes loko a fika le a fika nga kumi ku pfuneka a va fika va hlamusela leswaku mbedwa yi tela ku na ndhawu leyi nga ku admitaku ka yona ivi a jika a vuya ndzhaku kaya ku fikela laha ni nga zira se ni twa ni khumbeka ni vutisa kasi lexi ni ta ku mi nga koti ku pfuneka i ncini na a kombisa leswaku va hlamusela leswaku u va u fikeleti hi ambulance yi nga ya vona wa xibedhlele se swi endla ku i fika yi kuma leswaku mbedwa yi tela ku na ndhawu laha nga ta ku admita kona fine ivi ndzi ni teka option ku swantswa hi cinca mode of transport swi vula ku mehe ni ta ti nyiketela ku ni kombela ntirhweni ni ku dirayivha ni vindzuka na wena hi famba hi ya le Polokwane ku i ta kota ku hatla u pfuneka hi ku xaniseka na swa ti-lockdown nkarhi wolowo mi kuma ku va pfarile lomu matitliliniki a va le ku operateni ka vanhu a ni tshama ni karhi ni fona ni lava ku kuma date wa ka fona siku ro karhi ni fona up until ya nyikiwa date ya ti-6 ta April yes se hi date liya ni vindzukile nampundzu swinene ni kombela ntirhweni ni famba na yena butilo wa mehe loko hi fika kule provincial hospital hi fika hi kuma ku va ha nyika nhlamuselo ya ku fana ya ku no mbedwa ku hava ku ri ku mara hi vindzukile a ri ka position 5 hi date leyi ni vulavulaka ya ti-6 April no good enough hi tlhele hi vuya kaya ene siku ya ra ti-6 doctor o te wo namuntlha ni ku nyika date ene hi date leya ti-1 ta June u ta fika u pfuneka nakanjhani ta fika ni ku admita ni kota ku operate leswaku u ta kota ku pfuneka ma n'wi tsundzuka ku a ku ri doctor mani ya hambi mo ka mi nga n'wi vuli moyeni loko a hi nge mo dropa phone leyiwani mi famba hi mi vutisa mi nga hi byela ka ku ri doctor lamani ya khombo ra kona vito a ni n'wi vutisanga no ka ni nga nghenangi date leyi ni vulavulaka ya ti-6 mara tolo loko hi ye le okay va kombise ku hi yena dokodela luya a nga va promisa ku u ta fika a va pfuna tolo hi sukela kaya laha hi 2:30 ya namixo swinene loko hi fika le a xibedhlele hi fike hi kuma ka va ri ka position 3 hi ri na ku tshemba leswaku va ta pfuneka hi ku ya hi leswi dokodela a nga ti boha swona ku ni ta fika ni ku pfuna loko hi ta va hi fikile le hi fike hi tshama nkarhi lowo leha lexi nga ni hlamarisa a ku heteleleni va tlhela va nyika nhlamuselo ya ku fana ya ku hayi mbedwa wu tele se hi le ku hlamaleni ka ku kasi matirhelo xibedhlele va tirha hi ndlela yihi xana hi ku loko munhu a bukeriwe siku ene ku ri buke hi vona a ku ri yini lexi a xi va susumeta ku va n'wi nyika date liya loko a fika a tlhela a fika a nga kumi ku pfuneka na ku buka a ni swi vula sweswo ku loko mi bukile se ma swi tiva ku ta na Pete na John na mani a ni hi swo ku buka swi vulaka swo futhi ni tlhela ni hlamalana ku loko vanhu va bukile hikokwalaho ka yini va tlhela va fanele va vinduka a ni va bukile ku buka loko bukile a wu fanele vhivekeriwa nkarhi ku i ta hi 9 i ta hi 6 i ta hi 11 i ta hi nkarhi muni ntiyiso wolowo ku fana na leswi va tirhisaka swona ka swibedhlele leswi nga swi nga ri ki swa mfumo no a swi se minkarhi leyi hinkwayo a vo ya xibedhlele va tlhela va ku ha ku tele va ya xibedhlele ku tele ku ri ku va yi fambisa va letise ambulance yaleyo yi va yisa ya vona se tlhe va vutisa hi nga ha va letisi manjhe swa fana na swo a swi tiviseni nhlamuselo leyi va nga ta yi nyika hi yisi no ku na un'wana a nga ri ku tirheni kwalaho
ya ntise ena sa frustrate kuna munhu un'wana nga tlili swi endla ku hinkwenu hi nga tlili kuna un'wana nga ri ku tirheni ni kombela ku teka nomboro ya n'wina mo khoma tani mina n'wini la moyeni hi hetini kombela mi khoma tani hi ta vuya ka n'wina loko ni huma la moyeni un'wana nga inkomo un'wana nga le ku tirheni ni vula loko ku ri ka mi swi lavi ku va pfuna vanhu a vulani mi ku a hi swi lavi kambe loko mi n'wi yisa hi ambulance mi n'wi rhwala mi n'wi yisa hala mi ku tana minduku loko a ta minduku mi ku hayi ku tele mi tana minduku hayi khona loko ku ri ka mi lavi ku n'wi ya ni vula loko u nga mi lavi ku n'wi pfuna vulani ku mi lavi ku n'wi pfuna swi hela a ni tivi kumbexani ndyangu le rihanyo yi ta hi byela ku endleka yini matirhelo ya vo va tirhisa ku yini ndyangu leyi va tatana ni le xikombani tatana ni le xikombani ni le ku teni ka n'wina sweswi loko ni huma la ni fonela n'wina mi kota ku hi byela ku endleka yini loko xiyimo xi te tani ka nkulukumba loyi na ku mi ta n'wi pfuna njhani ku ya mahlweni loko ku ri ku mi loveka siku a mi ri vekela yini loko ku ri ku mi nge okay nongonoko va humerisiwa hi tinyiko va nghene njhani na vo miyingiseri lava ya xivambu na se va vhe va ndla ku siku ri tsana mani se no tsana hi ndlela leyi dj met yume kulunga la a ta hi byela ku ku endleka yini ka dzumba ra mina siku ra namuntlha ya i vona ku tsakile mani nje va swi tiva vayingiseri ku timhaka leti ti vulavulaka laha ti kendla ku chayisa hi mafoni ma 5 ene ta ku kwatisa ene u va u le ku lweni straight va swi tiva vayingiseri u na mintirho yimbirhi u na ntirho wo ta ku moyeni u ta hi byela timhaka u tlhe u yi endla hi smile u ku tata loko u huma laha u landza ti-mec straight ku mi endla mi hi tirhisa ku vava mi hi tirhisa ku vava a tshama va swi tiva vayingiseri loko nga va ka swi tiva a va swi tivi swa ku loko u huma ende leswi swi vulaka la moyeni laha u huma u kwate ngopfu fika u teka foni na mi ta vulavula ni hi phaki laha DJ ni kombela ka dzuma lo ataku but yeah I bohane le Twitter hi mhaka ya park a yi bohane le Twitter mara debate leyi nga va ka kona ni nga ze ni vona va interested even ya twankulu ku man'wanyana a hlamula hi loko a ku a ni vanhu va ri no CIC Julius Malema a ya kwatisa excesso ku yini se yo mhaka va n'wi chovachovile se ivi un'wana a ku no mara loko a ku ri loko Malema va n'wi chovachova so a yo jika na a chova a va ta swi veka hi ndlela yin'wanyana ivi xin'wana xi ku no hinkwenu wa vanhu loko yo fana na ku ri ku Malema loko va hi chovachova va sati lava hi miyela tiko ri nga va kahle a swi onhi nchumu u lo ni kwatisa u lo ni lo ni chova ku all right Cecily mina ni neri mahungu a ya heri ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.